Alfonso Davies, ekstra sticker, brončani, Haalanda smo dobili, stari moj Haaland! Mi moramo počistiti ovaj apsolutni Mont Everest. Dobili smo apsolutno predore stvari. Ruben Neves, Ronaldo smo dobili! Di si, stari? Danas imam jedan specijalni video za vas. Nalazimo se u Global Cardsu i danas ćemo otvarati mega paketiće! Evo, samo da vidite apsolutnu amalgamaciju koju ćemo danas otvarati. Gala, pokaži ovo, vidi, nešto ću ja otvarat, nešto će Gala otvarat. Pogledajte moji... Čekaj, šta se tu sve nalazi, Pabs? Buraz, pogledaj šta se sve nalazi. Apsolutno sve imamo mega booster mega pack ovdje. Od 50 kutija. Imam ovdje normalni album kao što vidite, ali Global Cards nam je omogućio hardcover album, vidite ovo. Prvo ćemo posnimiti šta se još tu sve nalazi, ali nakon toga otvaramo sve ovo na stolu. Može. Vidi ti sve ove dresove, stari moj, više dresova nego ja mitohondrija u stanici, doslovno. Lakers kape, NBA kape, Isuse, imamo tu. Livaković, stari moj, vidi ovo. Svega ovdje ima, doslovno. Global Cards ima apsolutno sve. Vidi ovo Guardiola, stari moj, 50 duga, ono. Imamo i Ronaldinha ovdje, imamo Modrića ovdje, Kovačić, stari moj, koliko duga, vidite ovo. Imamo još jednog Ronaldinha ovdje, stari moj, ovdje ima svega. Jude Bellingham, imamo ovdje Iniestu, imamo ovdje ogromni kip Messi, ovdje Buraz moj. Imamo i Galu ovdje, ali Gala, doslovno. Neko mi krenuo fondu. Paps, kaj je ovo tu, stari moj? To su Sad neke ćeš vrijedne vidjeti šta je kutije. to. Ako ste gledali Iron Mana, značite Hello Jarvis, open the suit! Čekaj. Opa, vidi ti Isuse. ovo, stari moj. Čekaj, to nije sve. Vidi ovo. Kako je izašlo van? Oda. Čega tu sve imamo, Paps, oh my god. Vidi ovo, Ronaldinho, vidi ovog Mesija ovdje, pa snimi ovog Mesija, stari mi, vidi ovo. Ronaldinho, Messi i još jedan Ronaldinho. To su ti ocijenjene kartice. Daj reci Jarvisu da zatvori ovo, da se ne ošteti nešto. Jarvis, close up the suit! Ne, precool, doslovno, vidi ovo. I sad će se ovo zatvoriti. Nice, precool. Znači jedan jedini set iz 60-ih koji se slaže one to one samo u Global Cardsu, kaj si rekao, iz Zvečeva iz 60-ih? Zvečevo, ajme Bome, mene. vidi ovo, stari mi. Vidimo Pelea ovdje, Buraz, vidi ovo. Frende, black and white. Buraz, Tad još ovo je- valja za Tintu nisu otkrili. Ovo je rijeđe od mene puta 10. Znači Tintu su otkrili 70-ih. Buraz, da mi prodaš Perez Bubrega i Faktorijelu iz toga izvučiš, još uvijek ne bi vrijedio koji Pelea ovdje doslovno. Isuse Bože. Vidi ovaj Lego ovdje kup, stari moj, vidi ga kako. Dobro, imaš ga za Interšparu zakupit, ajde, daj sad. I vidi ove treasure boxove ovdje, ovo je neprocjenjivo. Čeka, doslovno. Buraz, ovo je onako samo ih ima par tisuća u Ja svijetu. ti kažem, Buraz. Nisam vidio Labubu ovdje, Labubu! Što je ovdje? Labubu, Buraz. Labubu! Labubu Ja ne Wanda. vjerujem da je Labubu tu. Još jedan Labubu ovdje i još jedan. Ovo je Ok, Labubu ko, idemo a? u drugu sobu prije nego što nađem još Labubu. Druga- Vidi ti ovo šta tu sve Isuse imamo. Isuse, Bože. boj Bože. Captain America Shield. Dobro, Captain America Shield. To je da ako me Gala krene zeza da mu mogu samo ovak shield. Imamo Gruta ovdje, imamo Spidermana, imamo Prince Eric Hollow Turbo Chombo Rainbow Edition, Buraz, ovo je isto vjerojatno skuplje od mene, doslovno crazy. Ja i moj kompanjon Pikachu ovdje, vidi ga naći, brat, doslovno Naći dripped Pikachu. out na max. Thanos ovdje, Buraz, kako ono ide, ovak snappy i Gala sandal nestane. Čekaj, no? Kaj ti se najviše od ovog sveg sviđa? Buraz, ovo je tazmanijski vrag, je isto cool, vidi ga. Franz gleda ko ja kad se probudim prije 12 pa ono po demonima. Samo mu fali naranđasta hudica, to I evo ih, dvije legende u jednoj slici, Buraz, gledao. Ko je to? Ja i Pabs? Da, Prije GTA 6. Da, doslovno. Čekaj, ovo je Ronaldinho i Messi. Da, Ronaldinho, Messi, čuj Messi, Buraz. Paps, jel ideš u otvaranje? Idem, Buraz, idem masivno otvaranje, imam ovdje World Cup 2006 sa originalnim Panini stikerom, zato mi treba ovaj skalpel da ga odrežem. Imamo tu i FIFA, Kanada, Meksiko, USA, pa ćemo i to isto otvoriti. Isuse, vidi koliko ih ima, stari moj, ovo su apsolutno bolesne količine. Samo zamisli da ovaj ima neć bolesne iz prvog, doslovno. Ja bi skočio kroz prozor da vidimo. Imamo Aurelien Tchouameni, imamo Mert, imamo, što je ovo, Davinson Sanchez, imamo Alejandro Romero Gamara, Fernan Torres, njega znam, Riverson i imamo We Are Brazil. Evo ga, Bosna i Hercegovina, ako ste iz Bosne stavite like i odite followat Global Cards. Team Rim, Rim Team Tagi Dim, doslovno Sander Berž. Imamo Mohamed Salah smo dobili, to sam maknuo brzinom munje, Buraz, Salah je legenda. FIFA World Cup Qualifiers, We Are Paraguay, dobili smo rijetko, gle, Germany FR iz 1954. We Are Congo, Congo, respekt za Congo, imamo Joel Ordonez, Anton Rudiger, respekt za Rudiger legenda, Aaron Donum, Georgian de Araskareta, Sofan Ambarat, što je ovo? Ekstra sticker, gore lijevo piše.
Extra sticker. Vaclav Černi, ejo. FIFA World Cup Japan, ejo Japan smo dobili, stari moj. Luis Ferguson, evo ga. Juan Jose Carceres, Jefferson Lerma, Daniel Munoz i Azizi Bek Tungo Bojev, stari moj, kako je to ime? Tung Sahuro Bojev, doslovno. Esmir Barektarevića smo dobili, stari moj, crazy. Romano Schmid, David Ospina, njega znam. Ruben Providence, Viktor Johansson, De Bruyne smo dobili, stari moj, De Bruyne ovdje. O, neki Hrvat. Ante Budimira smo dobili, stari moj, crazy unboxing, doslovno. Ricardo Rios, Jose Farado i Husem Aouar, stari moj, kakav pek. Di si stari. Evo ga, idemo još jedan. Buraz, ovo je dopamin, doslovno. Sad znam kak je Gali kad otvara one mrtve Pokemone. Daniel Svensson, Sven ili Daniel. Isak Hien, Buraz, 50 šveđanina, kao šveđanin pek, ono. Luicius Dedson, Eric Davis, Jude Bellinghama smo dobili, stari moj. Neću oni pročitat. Germany iz 74. Mohamed Manai, Geri Rodriguez, Franjo Ivanović, stari moj, i We Are Mexico. Perez Chaibi, Emanuel Agababarudu, Marko Pašalić, stari moj, We Are Australia. Messi ili Modrić? Messi, Modrić ili Ronaldo? Messi, Modrić, Patrick Schick, njega znam. Dong Yong Bob. Italija iz 2006. Buraz vidio. Darek Salman i Scott McTominay, njega isto znam. We Are the USA. Panama, to je i Gala dobio, kako se ja sjećam. We Are Belgium, di je Kuafine, Rahimi, Jackson Irvin i Kristijan Jakić, stari moj, koliko smo Hrvata danas dobili? Ne, ali dosta Hrvata smo danas dobili. Mark Andre ter Stegena smo dobili, realno najjači golman ikad, poslije Neuera. Egyptian FA, ovo mi izgleda rijetko, vjerojatno nije. Godfred Roemaro, Kovačića smo dobili, stari moj, Kovačić. Hugo Eketetike i, ne znam ništa. Mohamed Abdu Zarijajo, Kieran Tirnijev, Cyril Larin, Tarek Salmon i Lyle Foster, ne znam nijednog od ovih igrača. Dobili smo Amira Hadži Ahmedovića, respekt za Amira. Lovro Majera smo dobili, stari moj, ovaj Global Cards mi daje sreću doslovno. Lukas Mendes, Karim Adiemi, imamo Briel Embolo, imamo Šuto Mačjanoš. Gle koliko još pakete imamo za otvoriti, gle ovo. Armin Gigović, stari moj, Isuse, cijeli Balkan smo dobili doslovno. Poraz leđa mi umiru doslovno, od kad je otvaranje sličica ovak teško. World Cup 2006, što je ovo? Pišite u komentare da li je ovo nešto rijetko. Duke Lacroix, Itali 34. stari moj, Isuse moj bože, ovo moram sa strane ostaviti. Ladislav Krejči, Chanel Mbemba, što je ovo? Granit Žvaku smo dobili, stari moj, on mi ne reži švicarski igra. Mohamed Ali Ben Romdane, Nilson Angulo i što je ovo? Extra sticker! Extra sticker smo dobili, Alfonso Davis extra sticker, brončani, FIFA World Cup, evo ga, Bosna smo dobili, respekt. Cole Palmer, on je dosta dobar, Cole Palmer, legenda. Extra sticker. Isuse, moj bože, stari moj. Tamno-crveni iz Katra, Messi, crazy. Ja već mislio Lionel Messi, a kad ono Lionel me pasiv. Ezequiel Palacio, stari moj. Edina Dzeko smo dobili, stari moj, FIFA World Cup 2006. O, šta je ovo? Joe Gauci, Taseo Kli, da vidimo dalje, Gustavo Gomez, ja već mislim neki Hrvat, Moize Bombito, stari moj, i Miki Van de Ven, stari moj, respekt. Vidite ovaj Mont Everest kartica, Marko Fargi, Lucas Dinje, Pedro Poro, Cezar Montes, Raul Jimenez, to sam čuo negdje, Nico Williams, Ramon Sosa, Martini Experience, Boras, to je ono u Minecraftu kad ubiš moba, kao, Joao Paulo, to je moje ime, doslovno. Kojeg igrača želim da dobiš, Messi ili Modrića? Neke razvijene taktike, stari. A 10 je na dresu, jel? Rooney Bardi otišao u Barcelonu. Opa, respekt. Evin, Danilo, evo, Germany, nice. Havertz je dobar igrač. Ja imam još manje sreće, ajmo dalje. Znači, Ronaldo, ajmo ekipa, napišite Ronaldo u komentare. Haalanda smo dobili, stari moj, Haaland, pogledajte Haaland. Isuse, moj bože, napokon neki igrač, stari moj. Willy Boli, Lorenz Ziggy i Rafinha, Rafinha. Idući pek, Rami Rabia, Kan Ayan, da vidimo dalje, Johan Aveu, Marwan Atija, Matthew Garbet, Ghislaine Conan i Steven Moreira, ne znam jedno. Nikad čuo za nijedno.
Nick Voldemort i Duje Čaleto Čor, stari moj, još jedan Hrvat, respekt. Bebe, kaj je ovo, Nuči Bebo 3, stari moj. I Zeki Čelik, stari moj, frajer od metala napravljen. Kamavinga, respekt za Kamavingu. Alberto Karnečno, i probat pročitat. Idemo dalje, Hio Dojojojovo, Joao Neves, imamo nekog obrnutog. Da. Ako ne dobi Mesija iz ovog peka, morate posjetiti Global Cards na Instagramu i lupiti taj follow button. Patrick Berg, Zeki, opet Zeki, buraz, koliko ljudi se zove Zeki, stari moj. FCF, ne znam ni šta je ovo, neki morski pas ovdje. Florian Grilić, buraz, to je, radili smo grill prošli vikend, bio je predobro meso. Johan Henderson, idemo dalje. Ching Chong neki, Rusbeh, Alex Freeman i Alexander Ojku. Pa je ovo, We Are Portugal, evo, tehnički jesam dobio Ronaldo, vidi ga. Evo, KFC, KFA, doslovno. Mohamed Abdul Nadi, Yazid, Federico, Amine Guriri, Michael Box i We Are Germany iz 2014. Onaj legendarni tim, stari moj. Buraz moj, više paketića ovdje nego što ima cijanobakterija u bazenskom kompleksu Svetice, stari moj. Noah, Mateo, Ruben Neves, Ronaldo smo dobili! Ronaldo smo dobili, stari moj! Eto ti jesam ti rekao, Gala, stari moj! Ronaldo, isto... I Messi! Ronaldo i Messi, jedan do drugog! Ronaldo i Messi, jedan do drugog! Isuse moj Bože! Ovo je najviše... Ja sam kompletno znojan, pogledaj ovo! Ronaldo i Messi, jedan kod drugog. Ja se trebam otuširat nakon ovog. Orbilen Pineda, meni je žao, ali bio si u paketu sa Ronaldo i Messi, jedan do drugog. 2 paketa za Misija Modrića dobimo. Senegal, Ryan Christie, Hassan, Manuel i Nebrom, Orlando Gil, Kevin Pina, dečki, žao mi je, Ronaldo i Messi u istom paketu, jedan do drugi, ne znam nikog više od ovih drugih. Hugo Larsson, Ryan Marez je dobar, Argentina iz 86. tu je, vidi ga Maradona ovdje, respekt, ovo isto stavljam sa strane, Isuse, kakvi paketići, Ben Ganon, stari moj, We Are Friends Modrić. I Mehri Tarami, nije nažalost Modrić, ali dobili smo Di Mbappe, evo ga Mbappe ovdje, respekt, tehnički smo dobili i Mbappea isto. Zamisli Modrić u zadnjem paketu, ekipa, lupite like i subscribe i odite na Global Cards DO, lupite taj follow, pogledajte šta sve brat ima. Molim te, nešto se sjaji. Abdur Kosan Kankariro, buraz, ko je ovo? FIFA World Cup, obala bijelokosti, da vidimo Nicholas Jackson, Chris Richards, Florin Bagarun, Ezir Konsa i sad neću oni pročitat. Isuse moj Bože, pogledajte još jednom, molim vas. Ronaldo i Messi jedan za drugim su bili u paketu, toliko sam se obradovao na Ronaldo da nisam iskužio Messija odmah pored, stari moj, ovo je bilo najjače otvaranje ikad, odmah sad lupite like i subscribe. I evo ga ekipa, dobili smo apsolutno predore stvari, Ronaldo, Messi, Haaland je isto, on se ovdje sakrio. Mi moramo počistiti ovaj apsolutni Mont Everest, sličica i smeća ovdje. Ako vam se svidio video, roknite like, share i subscribe, posjetite Global Cards. Vidimo se u idućem videu!